Akenya na makiri arumiriri a kanitha wa Gatoreki ni maracakaya gikuo kia Reverend Father Anthony Gachau uria uratungataga na Archdiocese ya Nairobi hindi ya kuhuruka gwake. Father Anthony akunurirwo mwaka wa 1993 Ngai amuhe kihuruko gitathiraga na utheri wa hingo ciothe uromũtheragira. Akenya mwena wa comment section makorirwo makinyitana na family no ya Reverend Father Anthony Gachau na kumomiriria akorokoro akiona kimamo kega kana kugukoro kwega gukoragwo gukiura hindi ciothe na kafungi gia kauga muthee mwega uyu huruka uhoro Father na Galgashiko akaoshani onio dadi na shiroshia kwa raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani na Alice Wambu akauga arohuruka uhoro negutwikegwo na Rose Wawero akauga eternal rest grant unto him, O Lord. Let the perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Na Rachel Jane akawa shines on your way. Na Gekamu and George akawa rest in peace Padre. Na Mary Kimotho akawa rest in peace. Na Florence Kaido akauga arohuruka uhoro. Na Wajiro Bogwa Joy agaikia muho wake akauga araika akeni baromutugaga muhiriga hona mamutware githuri-ini kia Abraham arohuruka uhoro nigutwikegwo. Na Peter Ngugi akauga na utheri wa hingo ciothe umutheragire. Na Boniface Wanyoro akaga may he so rest in peace na Alice Wajiro akaga arohuruka uhoro nigutwikegwo. Na Regina Njoroge akaga mwathani amunengere kihuruko gitathiraga. Na Jane Gachara akaga may he rest in peace. Na Martha Wainaina aikia muho gake akauga aromama kwega kuraga. Na Mary Mwende akaga huruka uhoro ndungata ya Ngai. Na Esther Ndung'u akaga mwanga wa uzima umwangazie. Na Happy Jambi Gachoka akaga he was once in Gatito Parish arohuruka uhoro Father Gachau na utheri wa hingo ciothe umutheragie. Na Evans K. Kenda akahuruka thayo Father Gachau. Na Bani Mwesh akawa kuma Murango wa Iriviro urute moyo wake arohuruka uhoro. Na Hortensia Wajiko akawa rest in peace Father. Na Hakimu Ari wa Gathuiro akauga raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie apumzike kwa amani. Heaven Gained na ni Wangari akauga arohuruka uhoro nigutwikegwo. Na Cindy Peter akauga arohuruka uhoro nigutwikegwo. Na Anse Kabiro akauga arohuruka uhoro nigutwikegwo. Winfred Day akauga nigutwikegwo. Na Ruse Ngina akauga arohuruka uhoro nigutwikegwo. Na Martha Munyeki akauga nigutwikegwo. Na Kate Terry agaikia muho wake akauga arohuruka uhoro. Na Jia Wong akauga ni ahuruke uhoro. Ni ndeto ikiri na kieha muno makiria kuria Father mundu ugwitwo Reverend Father Anthony Gachau araikorwo akihuruka uria akiambiria tungata wake wa upadri mwaka-ini wa 1993 uria araikorwo akihuruka aromama kwega kuraga. Kahinda ka family ino iraikorwo kigerera karitu Ngai aromuhe nya aukorwo mukigerera kaundu gaka karega gakiri karitu. Guku ndiko Mwangi wa mohoro ni no ngwihoya na gitio kinene witikire ukoge subscribe thini wa channel itu ino ya Mwangi wa mohoro uria uragithie mwena wa YouTube ugakorwo search Mwangi wa mohoro waikorwo subscribe waikorwo turn notification bell on waikorwo comment nigetha twaikorwo twikinya rimwe mbere mwena wa TikTok waikorwo follow waikorwo kihinyaga plus button kau waikorwo comment thini wa video citu nigetha twaikorwo tukionekana ni algorithm iria ya kumwena uria wa TikTok na waikorwo ukicomment nigetha twaikorwo twikinya rimwe mbere wakorwo share video citu mwena wa WhatsApp nigetha twaikorwo tukimenyeka nginya ni andu aingi aria tugukorwo tukimakinyiria ndumiriri ino ya mohoro. Guku ni kwa Mwangi wa mohoro nginya muthenya ungi ni twirigane.